Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан: "Аксиру минас салати алейя яумал джумаа." Сілер маңа жұма күні көп салават айтқыла деген. Қайсы күні? Аксиру алейя. Пайғамбарымыз айтып жатады: "Аксиру минас салати алейя." Сілер маңа көп салават айтқыла. Қачан? Яумал джумаа. Өз дайыма эле көп салават айтып жүрүшүбүз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямга салават айтқандын ең бір қандай пайдасы, бұл дүниедегі нақ пайдасы, сіз бір салават айтсаңыз, Алла сізге 10 салават айтады. Елестетіңіз, Алла сізге 10 салават айтады. Аллахның тарауынан салават деген мәнісі Аллахның тарауынан рахма. Өзгөчөр айымдылық 10 есе көп сізге түшеді да. Bir salavatқа. Ошон үчүн айтады да, Аллахның рахматычы салаваты жүрөккө түшөт экен да. Ошон үчүн айтылат, жүрөк оорулар пайгамбарга көп салават айтсын. Кудай кааласа, алхамдулилля, жүрөк оорусу жеңил дейт. Толугу менен эле жакшы болуп кетет. Болбоду дегенде жеңил дегени анык да. 100% да булчу. Нар жагы эми ишенимге жараша. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айткан: "Ман салла алейя салатан вахида." Ким мага bir salavat айтса, bir эле салават айтса, sallallahu biha aley 10. Allah Taala ошо bir salavatın ордуна ага 10 salavat айтат экен да, карачы. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салават айткандын керемети ушул. Адамдын гамы, кайгысы кетет. Кыжалатчылык кетет. Кайсы адам кыжалат болсо салаватты баштап бергеңизге, автоматически бир аз убакыт өтпөстөн туруп кыжалат кайгыңыз кетип калат. Сразу салават баштап бериңиз. Аллахумма салли аля Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммад. Сразу саллаллаху алейхи ва саллям. Аллахумма салли аля сейдина ва маулана Мухаммад ва аля алихи ва асхаби аджмаин. Тез салават айтып керек. Аллахумма салли аля Мухаммадин набийил умми ва аля алихи ва саллим таслима. Аллахумма салли ва саллим وبارك وترحم وتحنن على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Bat salavatты көп tildi көндүрүп айтып жүрүшүбүз керек. Bunun kasiyetleri subhanallah. Allah Taala өзү пайгамбарга салават айтат. Кыямат күнү пайгамбардын шафаатына ылайыктуу болот. Пайгамбардын сүйүүсү берилет. Мухаббаты берилет. Кыямат күнү пайгамбарга жакын жерден орун алат. Салават айткангачы. Ошон үчүн туугандар, пайгамбарыбыз айтып атат бир хадисте мына İbn-i Maca'da geletken Abu Darda radıyallahu anh'dan aksiru minas salati aleyye yevmel cuma. Sizler cuma günü bana көп salavat aytqıla.